ova posljednja vremena, svašta se dešava. Ne kaže se džabe tamo, Srbije je koren svih zala. Neko ne zna kako se zavrgla ta ala. Jer Srbije je koren, đavo bi zavadio oči u glavi. Ima su zrokasti i razrokasti. Iako se lekari, oftalmolozi, koji zna koji, trude da to oni operišu, ali to u Božjim rukama. To Bog i naš sveti Vasilije, ostručotvorac, leči kao dlanom od dlanom. Ko ode u Ostrogu, istinu se pokaje i seljenje mu se daje. Prema tome, i u velikim drugim svetima, a Ostrog je broj 1 na kugli zemaljskog u pravoslavnom svetu. To je čist sastav Duha Svetoga. Prema tome, u posljednje dane, čiji Srbije koren svih zala, niko ne zna kako se zavrgla ta ala. Ljudi se sada trve, koškaju se, varniše, parniše, po sudovima se vuku, predstavljaju tužbe, da prosudi sudija, što kaže jedan, tamo ona stoji sa zavezanim maramom oko glave, drži kantar u ruci i ona i mač, da će da prosudi, da prosledi i da prosudi ko je prav, ko je kriv. A Bog je tamo pravedan sudija. Njegova je pravda, večni zakon, istina. Njegove su riči čiste, srebrovate očišćene, 7 puta pretopljene, sladi su od zlata i dragog kamenja, od meda kod tečisača. To stoji u Davidovom psaltiru. Onaj koji je zabran iz ovčeg, što ga je Samuilo izmoljen od Gospoda, što ga je miropomazao, čobanina, izabran iz ovčeg tora. Prema tome, ne može, ukoliko se trudi neko da to prosudi, da dokuči, uvek će nešto da mu izmiče i oni će da dokuči i može lako da loše sudi. Bogu su samo drage, spravedljive, pravedne sudije, ali one sudije koje su u Hristovom apostolskom evanđelju istinskog pravoslavnog dogmatskog učenja, ne oni heterodoksne sudije ili nekrs ili neki drugi, sad da ne pričam, koji ne poznaju Hrista vaskrsloga ili njegovu dogmu kvare, ili, pa da oni to prosuđuju. Uvek će nakaradno da oceni, da prosude. Prema tome, ovih dana, u ovo apokritično vreme, ne samo da se sirotinja ujeda, gloži, sudi, vuče po sudovima, svakojake stvari se dešavaju. I oni na visokoj nozi koji žive, koji su obduli, ne znaju šta će s parama, ti imaju pare, možda lože parno grejanje sa ovom lopatom, čumorskom, radničkom, i njih nešto čači, i njih nešto nemaju mira u kostima, i oni se trve, i oni se među sobom raspravljaju oko tih đavoljih para. Znači, nikoga tu onaj nepomenik ne ostavlja na miru. I oni koji imaju, koji vrlo malo imaju, koji nemaju, koji mnogo imaju. Pa zato sam ja rečio da napišem jednu pesmu: Baka, Prase i Pinkovac Mitrović pružaju ruke pomirenja. Sve kompjuterske mreže gore kad se dva titana sudare, tu varnice samo pršte, Baka, Prase samo grokće, Pinkovac konzumira zabranjeno voće. Kad su mamona zauzdali, sad su počeli da se prepucavu i dižu prašinu. Umesto veći deo bogatstva podele sirotinji, oni jedan na drugoga ropću i grokću. Umesto da se skupili hrišćanske vrline i od nje obogate, oni se megalomanski bahate. Bahanalija im je udarila u glavi. Maratonske tužbe spremu da ispune nepominikovu šemu. Pinkovac bih želeo neke perpetum cipele da patentira i sa lakoćom do meseca da skoči i otuda sa lakoćom doskoči. Dosta je bilo roptanja i grokćanja, pružite ruke pomirenja, što bih običan narod rekao, koji čeprlja po kontejneru, kupus i pečenje, slatko pomirenje, nemojte da dozvolite da za đavolje pare, da nepomenika od vas pravi, ale bandoglave. To da vam bude jasno, mir je najjača sila i bogatstvo. Pružite ruke pomirenja i celivke da padnu, to je na ovom i onome svetu najveće bogatstvo, da vam bude jasno. Nek pomogne Bog i krsna slava sveti Đorđe, sveti Georgije i sveti Vasilije Ostročudotvorac i sveti Sava, zaštitnik grada Beograd i Bogorodica,
zaštitnika grada Beograda i Sveta Trojice, svi sveci, i Sveta Petka, svi sveci u 12 meseci, da se ova dva čoveka koji su okovani u zlato i srebro pomire. Jer još jednom podvačim, Srbulju je koren svih zala, niko ne zna kako se zavrgla tala. Da ne bi se trvili, varničili, parničili po ovim zemaljskim sudovima, ali kažem, taj sud, nažalost, treba da bude kako valja, to je jedan nespravedljiv sud, pristrasan je sud i 90% daj Bože da oni lepo rasuđuju, prosuđuju i donose presudu. Ili kako rekao, malo primaju onaj povez oko očiju, drže kantar i mač, da ne budu nepristrasni. Ali kako prosuđuju, kako seču i razmeravaju, da li gledaju kroz Hristovu i evanđelje apostolsko, da li gledaju kroz neku drugu prizmu i da li tad donose presudu, to sveti Bog zna. Zato bi sada rekao da se ova dva čoveka koji su okovani u srebro i zlato pomire, da pogledaju malo ko sebe, da vide kako ljudi tamo teško žive u Beogradu, u celoj državi, da neki čeprljaju po kontenere, nemoj da se prehrane, da spavaju po parkovima, po tvrđavama, po Kalimegdanu, po Beogradu, neki spavaju na cičoj zimi, polunaki, gladni, goli, bosi, da oni se lepo pomire, da naprave jedan fond Željka Mitrovića, Pinkovac i baka Prase, sirotinju će da spase, i taj Pinkovac i baka Prase, sirotinju da spase, da lepo odvajaju te pare, da naprave neka prihvatilišta za bedu i sirotinju, da i tu imaju besplatnu negu, smeštaj, hranu i sve ostalo. Normalno koji se pristojno ponaša. Ako se neko nepristojno ponaša, pored svih tih milostivih ponuda, može da i napusti to prihvatilište. Ali oni da naprave. Sad sam se setio, u ovom momentu, znači, Pinkovac i baka Prase da naprave prihvatilište za sirotinje da spase. Nešto u tom smislu. Kad već imaju te pare, a ne da troše tamo, da se vuku po sudovima, da se varniče, parniče, da padaju teške reči, da preko gledaju jedan drugog, kao dva najveća zlikovca kad se posmatraju. To ne bi trebalo. Znači, smirenje, pomirenje, i smirenje i pomirenje. Što bi rekla ono običan narod, kupus i pečenje, slatko pomirenje. Pinkovac i baka Prase se pomire, pružu ruke pomirenja i da naprave prihvatilište za sirotinju. To je najbolji lek za spasenje njihove duše i da spase druge. Eto, to toliko bi najkraće mogao da kažem. Dosta je bilo, Srbine, bre, urazumete se što pre, jer da kao prilično stanje kucana, to je mnogo, mnogo je. Šta nam sve sledi? Po proročanstvu svetih otaca, po apostolu Jovanu Bogoslovu, otkrivenje, pa prilično novih svetelja, ruskih, Geokona, oca Elpidija, onda ovoga oca grčkoga, Sava Ahileosa, našega Gavrila Bošnjanskoga, Tadeja Vitovničkoga, Jone Odeskoga i mnogih drugih. Sve govori o ovom vremenu teškom, stradajućem, apokaliptičkom, da treba da se pripremi infrastruktura za onog rogatog i repatog. Prema tome, sve ovo što nas nalazi, to je neminovno. Taj točak apostasije melje i gazi sve pred sobom. I da hoćemo to da zaustavimo, mi ne možemo. Zato očekuje nas teška vremena, nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje, nek se ljudi izmire, jer teška nam vremena slede. Što je mnogo, mnogo je. Nek pomogne Gospod Bog, vratimo se pravoslavlju, da nas svemogući Bog vaskrsti iz mrtvih spasi. I sveta Bogorodice, Carice Nebeska, koja se dan noć moli za ovaj grešni rod i spašava i moli svoga sina da spasi ovaj grešan, zalutali narod, vasceli, pravoslavni, hristijanski. Nek pobedi
pravoslavlje svetosavlje. Amin, Bože daj. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin, amin, Bože daj. Za mnoga leta.